Pemirsa samian partai politik utawi parpol taler tokoh sane arsa maju ring pilkada kaaptiang nenten ngawigunayan COVID-19 antuk pisarat politik. Sejeroning wantuk rama mangda kedasaran antuk mana sane suci wiadin rasa kemanusiaan. Parindikan puniki boye jalarangan nanging pinakaimbauan mangda ring tengahing panglimbah COVID-19 kadimangkin sejroning wantuan sanika icen mangda nenten medaging pisarat politik. Panwaslu sampun raja kemargiang panureksan tur seselah majang parikrama politik ya diastun pemargin pilkada ke Andegang. Politisi taler kaptiang nenten ngicenin wantuan ngangganin bakal calon wiadin medaging stiker bakal calon. Wantuan inucap mangda kedasarin antuk rasa kemanusiaan. Anutin regulasi nenten wenten awig-awig indik pamidanda majang ipun sane ngawigunayang panglimbah COVID-19 antuk pisarat politik. Nanging paiketan nyani kantun rajag maut sahe antuk ngicenin pangruhan indik berpolitik santun. Dayurina Bali Pos meningaya.